whalawhalawa le nei tula e alo mai o tātou telefo, mai lau li tio Polynesia. E la o suia le whai unga, a le pulenga o le vang wha upwhai le whas, na whai a whaasanga i whai pule to ono, lea na wha te tea ese ma le pāti. O le sto na ina te nei le sa whai ai le whono wha altau sanga mua mua le whas, ma wha mautu wai ona tō tino le stala, pei tai. Na taunu wai ma le tusi le sui pā le mia tuala Iosefo Bonifacio, i le tai whono le vang wha upwhai la aulian mali e tuapula tai vau. O le tusi wa mawai le tātou kopi, o lo tusi ai le tūlau alo i e pipi i ai le logo a le fast party. Ma vai i ona palakalafa e ono, e ta tala lava i le whaato e senga mō le to asfulimo minister kabineta, wa leo o ane i le fono whaaltau sanga. Peitai, o lo so atua i lava i ai i le whaato e senga, le whaato i ese, i le awala na vala a wai le fono whaaltau sanga, i le ala o mea e pei o le longoina o le taitai o le fast. Sa tātou fasilingia le tai whono le whās la aulian mali e toa pula tai vau, whaatau i le tusi le sui pāle mia, ai o lana tali mai sa ia te ena. I whaamaumonga le whās, na whailo whaalawa i te le ma tātou li putia mua mua tu e to ono minister kabineta, e au fiail pāle mia mal sui pāle mia le sunga le atinu uen so o yalo, lau timu ia afoa, olo afoa ma le sunga tu e sulu Cedric Schuster, ua whaate tea ese malvang whaupwhai le whās. Ai o le tusi tuala i le tai whono le whās, o lo oia whai tio i na i le awana na whaalaulo ai le whono tele whaaltau sanga, a le vang whaau whai na amata mai o iulai a berila ai o le uwhai a mati. O lo tu oia fo le tusi tuala le ina o le tai whono i lunga so ta inga tele vave whaasanga i le tai o le pāti po o le pāle mia maisi minista. Taluai na mafua anga maisi mafua anga o ta uoila na tusi, e manatu tuala e le aloa ia ni whai unga whai e le whono whaaltau sanga le whās, le na whea le sto nai taluai. Peitai, o le aso whrai le nei le polkalame masani, al tai whono le whās, la auli al mali e toa matusi tala, o le awha ailoa ai sona whina ngalo whaalawa i tele mta upo ta uai lunga, whaatasi ai maleisi to aiva o whai pule na lato te ena le lafo, o le leai o sa whaatua tuanga o le pāle mia i le pāle mene. O le whaatetea e se ai o le to ono ma le whās, o se whai unga na autansi i ai to tele o whai pule, o le vaenga whaupwhai. Ma fofola mai ai e le tusi a tuala, o lato umalawa e to asfululima, o whai pule le stala aloa ia, o le vaenga whaupwhai e le fast. Taluai le tele o manatu whaalia le mamaro le atunu, i le tūlanga whaale tonu o oi ai le pawa, i te tono Samoa. Wale misi lava se aso ma whaale tonu ne au nanga, i le moto sia so o le tise. O manatu whaalia le mamaro le atunu, e toi titi po le aso moto sia tu lava le pawa, i le lātou pi tonu. Wa avea ai matulanga, o le a whaaleanga i nei a sita ainga o loo alu i le wila. E whai o ainga ai o tanga tolo o whai ala tu pisi nisi, po o whale ainga e whaongai o ngā mua le wila. O nei whaafita o li wale ai mai, ua talo sanga i nai alwa malo le atunu o le pūlenga, pe e le ai lava se wha silsilanga, e te tau na tu ina mai i le mamalo le atunu, e nofo tape nai i aso mataimi, e motu si ai le tise ma le taimi ma le aso foi, e toi whaaola mai ai, o le nau lava, i a nofo saunio ni ai le atunu i tangi uma, ma whairo whalawa i tele mai ai e le whaala potpotonga, tau malo si anga whaere tise le lato i tu lau, le porokalame o le whaaso soa ina lea o le tise, i tua i nuu mafio anga taitasi Samoa. O aso mataimi o le amotusi ai le tise, ma e amatatu i le aso tae au, a se fulu valua matilu o lo lima, o le amotusi ai le tise i se vaenga o polu, e iai ala o South Coast Fira ma East Coast Fira, i le tā lea o le fitu i le tae au, se ia o atu i le tula e tolu i le afiafi. Whapia ai ma le West Coast Fira, i le tā lea o le tula e ono i le afiafi, se ia o atu i le se fulu lua i le po. Na whailo i le pepo whamtalanga le mafuanga o le amotusi ai le au nanga tau i le tise. Ona wa whamawina i le tai au na lila aso sulfito mati lua o lua lima. E mafua atu lea i le mawalunga. O le mana onga tau i le tise e whaongaina i le au i le atunu. O lo te mawhailawa le pūlenga i se awala e vave o na toi whaale lea ma toi fo iai sa mo i le lei. O le solonga o le ele tise e pei o na sauma iai. Inisio tala.
E leo toi pomala le tūlanga ua iai nei suinga ma ale le tau. Ma ua a fia ile atunu o le Pasifika. Ai me se lava i atu motulai ti e iai Samoa. O ngā luenga wha awau na wha atinoina le i le wha malosia o tūla fono. Mo le fua wha tapula au i am fingota. O se ngā luenga whai wha antasile a mali i malo le malo. I le maketi o ia. O ta whaala e mautinoa ile o si ta ia ma le mulimuri ta ia. E le atunu o le tūla fono wha atontonu. Ma i le tasi i vai vono. O lo wha manatu ai pia e le matanga luenga. I le au tau tai ma le au whātau i e whaasa. O na whaangotaina ma whaatauina i ama whingota i la iti. Whapea ai ma le whaangotaina ma le whaatauina o ula ma paa o lo iei fua whanau ma vai o la tuatingi. O le talosanga i ngā lulu e whaatasi. O le tatalo ma le talosanga fo i lea tunu. Ma le au whātau i ama whingota uma e tausisia mausita ia nei tu la fono. Ine ia whamalo sia le whātauina pia o i e talawhia ngai ana whaatau. Ma ia ngā lulu e whaatasi e pui ama whamautu le ngā whaatau lima ina pe e Samoa. O na maua i ama whingota a wale lumana i o a tātou whanau ma o tātou tangata. Mo le pui o soifua e silia le iwa se lau tangata na ilungo le meli lau pasese. Na pipi i mai le wafu i mata autu il tae ona le la. E au fia ai pasese silia le 5 se lau ma le au waa fa se lau. Le mafua anga o le toi alu ese vave ai o le waa ma le wafu. I le tala o le tau ma le ofisa va ai tau i le 5 le vave ana le la sa va ai el maululunga o ngalu. Ma uma o lo oila loi fo le lua ma le afa meita ai peitai. O le va ai mama ua iei nei o ngalu ma uma ma ua lunga e anga i mai mātui sifo. O le a fiai o ngā sami o le atunu umae ono si i mga lua. Mo le asoe o atua tai au. Ona o ia tūlanga i ala ngata waion wha amalu sia pea whautuanga e pei ona ta ua ilunga mo o ngā sami umo Samoa. Wa fianga e ono alia e mai e ave au masou le sami. Pei ta ile tali mai al tamaita i pule o le company va ai Samoa le Samoa Global Shipping. Le ana ngafa ma le meri lau pasese le utoi fo i le sunga mua au sāto le foa Fiona Willie. Na ia sao noe le i umi o na tuta mai le waa i le wafu i matau tu e motu le maia. O na ua maa losi le ngalu i le wafu. Ewi ina langi le leile fonga ele. Peita ina iai isi pasese fia malanga i le waa sa felelei mai i Samoa. Mana no foi fale tali malo ia pia e whaatali el taimi le waa. Whapena foi i se vaenga o le pasese sa fia no foi Samoa pe atau nu umai le waa i le so. Ai ua whaatopitope uma nātu langa o le siaki o pasese no nofo pasese malanga e se atu i le waa. Taluai ua toe fiaru e se vave le waa mamata autu ina ua sou tele le wafu. Sau noto le efo o le waa lea o lo ta milomilo laba i le Pasifika. Peita isa tele tapena penanga mo le tuta mai i le so. Ona o le taimi mua lea na whaapea o le apipi iai i le wafu i Samoa. O le waa lava fo i lea e tasi na toe fo i ina ua fetaui le taunu umai ma le tāpuni o le wafu le masina o Februari. Peitai o le foi o tau nuu mai ia lana malanga mai Amerika Samoa, ma le sau o le wafu i matautu mai ua malanga atua i nei mo fiti. Ai o le whaafitai el tamaita i pule le Samoa Global Shipping le sungato le foa i le ngā ruenga whai whaatasi ma le Office of Mlanga Inga. Ai o le tiutia Samoa i le kilia whaatopetope o pasese sa nonofo, ma pasese e malanga i le waa. Ua vave ai o nalu ese atu. Male file mu le meli lau pasese le 7 Seas Voyager ma le wafu. O le mai aso taluai leana so o mai fo iwa ai lua le Samoa Global Shipping na fea mata autu le stofi ma le sfraile na manuia ai fa le tali malo ma no whanga sa watu iai mai moanga a le 7 Stars o le stofi ma le Nautica o le aso fraile. Tala nā le nei tula manu ia taulu manga tuere ni aso.